cái part mà xong thằng hót gạc cái là tu chung Delhi meeting hi process chi là hi anh à media khát khát đến chi the Hindu reporter nu Vijayata interview ball chung anh ấy wa hoi lam ngat chu avet wa adong avet lo ham ke hello akile say wa sa thu say poi po chila kasap pa yong chu aiden pi wa na society hi kilo de ha atwa kartik ya chu pe le ami Hindu a chu le specific a so thu ai do chu chu a chu say na phat hello pi chu ama nun so dingai ko wa ke chia ama hai thamot mature zep lo bhav je tai ka sei set nai lo aka ala ju confuse zep hai ase le dialogue and mix up good le ake yo chun ka ga le streamline le chu en ho hen Ethier interpret ho tam ase thu ke sei po ep ball hi a little knowledge is dangerous thi kha women tin na chi gap hi pun intended bridge in na gap lo le kyo chun hoi la chu music chu ka hel lo di ai sir tầm hết xoay tùy tầm hết hết thêm lại chỗ mm Paul cái lắm là chuyện yes I stand to be corrected na thua là bong khát ở vậy nó apu mà phèn conclusion là yên diệu lệ đi cả cái bằng lòng khát thì mấy thầy quấy hi ông chú khéo luôn what so mình nhong lỗ na ấy chú ấy tôi say được ha WhatsApp media ấy thì tập bằng số thế trong là chân ground này chân iti lung gel cho leng iti ne apa chum nom lo cho counterproductive ya eho kiti mai le chum sen lo media hong ki long ho hen joy anticipate ball the le balding rectify ball the as ball na ya ang le chen lai thu chu ang khana ka te ke interview le vijayata chu event forma he le vijayata to so specific to bang ya khana chu he le mat ki go ma chu ai trong chỗ anh mua điều ang cho kiến trả đồ mà à quỷ thế này thiếu chút clear rồi này vậy tại bằng ang chút tuân la bằng ang chút tham hết anh nghen steering nan bola clarification sake na nghe sir context cho SO meeting hi a political meeting cho ai pa political dialogue so like specifically to our demand na so cho là ground rules thu bo he cái nghe chưa tham hết là sẽ acha frontline phải không đọ tay welcome sir Ôi, trong họ là không cái lâu lại không? sir siam pai pi yong hong lu tai video on này ha kan spotlight thi lo Chúng ông pa không? Chúng advocate ai cái bằng pa không? advocate siam pai pi David jo hen na. David e core for ai Là đóng tôi lì bố cái là ngày là số. adang hoi tu ne lai group ma ki share lo sir participant atam jong le zo le public domain a tho di ji a cho live a hi mi tam be se le di start nom zo ana Nó bảo đàn họ lúc bây giờ. Sorry ka anjo ana palen anjo anan se pin ki ang kana mun tinna interpretation a bolda nu chu SO agreement pin hi government to yo theina me ding stipend extend a stipend mun theina me ding ilanga hena understand khadinga ka gin cha ka cho Cái là nei je a cho gap ở mấy tiền này à na. Cái chú con nó cái hill chain đi tam. Anh sẽ把 perspective đó là chứ đôi khi này sang extend sang chứ force by force à rằng na ấy hoặc là ngã cô na anh cái by force à boarding thấy ham thì đan khát chứ idea này idea cái gì sao Cái là tôi xin làว่าvô lăng chấp bằng hai thế à na. Government remain protocol này cái thế. Nên là số SO extension SO to ground rules ya to akishu to ble
dialogue te kilhon hai chu achum chum hi ba chu na yo che hon ram bai te da na government chu ino wai le ho yo i bang se lo di hon anyway na nge punggit ai tain guess all ahong lo lai hi pu Pauline lalbo itan welcome pu siam 5p welcome sir welcome to the bridge yeah punggit ko di ran hom excuse me sir ga say kit sir anh lại cái bảo vệ khiêu điều ha là cái bảo vệ khiêu điều ha là frontline bảo vệ đó điều hòm ei pau mi pi akona request to ei pau thing sel ding English not mo long ding ti sir tu ni hay là cái head luôn trên trên cái tay illegal bảo vệ là bảo head nằm mà để okay là phải ana ki pantau te na sir pu Pauline lal hi mahilam kalanga tuni rally chini hi ai tham khat bui jep na lai hen tin ki chai phat nong le hong lu tan tin a hong lu phat le sir David nang phaten maintain hin bolin lang a hong lu phat le aman jong hong jaw pai di tan tin ana ki pantau tin punggit jong he tan ama se penin phat pha APO pathin thang ba tin in a ball jing bangwin tuni hla jong program mo ke pat masanga taw nei nei diu hinten tu ni hla hi tawna opening prayer nei di pa hi ama jong hi them khat abui ja hong lu thelo hin phat la a thing tan ke achapang pen hi jong lang ke man tawna chom cha hineng kati namai ne ki simoite phat pa nei pi ji win ka ki pa e pa virtual war jong le tuni hla a bridge platform a kanam lam kai ho to discussion kani na diu hin nang man ni umpiwa kanam sungwa ki long khat na le ki ngai lut na ki he thim na machal na a pan the na ding in thu hin sei ding lam kai ho a hin angai ding mi pi ho ka hi win ki ngai lut na lung thim kani su kai the na diwin nang man phat the nei bu wa keu khom na achai chana ni umpi diwin na pan pinangai cha ka hong ta hi amen ana pan pai tau hitin ama sapenin apart man tam ta nam ngai lut na ji apart man tam ta hin te do bridge platform guest speaker ai pan pu khatna pu Aaron spokesperson UPF ani na in pu Pauline lal hau kip ma hai hong lut na hi in athum na in pu siam 5p advocate ahin ali na in pu Dr. Shailin hau kip spokesperson ke no na bon chawin bridge in kain li movin chuting le nam ngai lut na ji apart man tam ta hin pi do watun la discussion dinga nang ji ovin avel velin na chung ba ke pathu ken phung do in chule tu la discussion a moderator dinga hi pu hezang anaki gung a hi in amazon personal la bui na kho ta khadom ji a hi tu chanai hong lut theina hi in amazon hong lut thei phat le hong lut mai tan tin guess ho phat hi aban bana ki hin pe di hin icheka su thing na ati da clarify ka bol nom point ni omen chuting le zam ta guest speaker on invitation letter a chu namu tho diu a hin the bridge hi decision making platform wang hi pun aki tup tupi pen hi lam kai ki ka ai lo le lam kai le mi pi ki ka a platform a panding gap moi bridge building ti hi hin ji a chu tuni la discussion jong hi public domain a ki ding hi ti chu zam ta guest speaker on nei na het pi diwa ama sapena ka hin pun do hin tin ani na in chule social media anangai ding mi pi te ko ma ka tip nom chu hi le the bridge si YouTube bol gun ki hi lo ji in follow ki bol zo hin ji a chu ha sa ta e ho ding mi pi ding gel kho na zala lam kai ho a ko na ki hil na ho ingai the na diwa program ki hin gung ji na ho in
nang ho lungel dan day dan ngai dan hi lo mana negative ta ititi di ha su sa be hi la thu na sei ji comment na bol ji ho I bol ta lo diu ikito sot to diu iki pa cha to diu iki ta san to diu aban le khat le khat iki het thim tu diu positive comment zo ha bol di ba ka hin tim ki nun hi aji chu pathinin jong pa cha na ngai chai ti thu chi umai ji a chu lam kai ho jong mi hi ma hi bin ji a chu ibon cha wa het thim su ke di hi ti chu kanam mi pi te bridge thalenga ka hin tim ne hin tin tun program chu aban bana ina chi diu tan tin ma sa pena hi pu paulin lal hau ki bidin amai ong lu nai lo ji in ituni la ai topic mu chu avela sei lo win no he sau in power and responsibility thani na le mo pu nei chi hi ama sa pena pu seilen dr seilenin chi highlight achi khom di dan ki khen thelo hi dani power and responsibility hi aman highlight able pi di wintin aban le pu aeronin ani na adinga pu aeronin Kuki-Zo Society sunga ito mga power nei ho chun ito mga responsibility ani ham ti chu highlight able pi ki di wintin athum na in pu cm 5 p in power iman cha dan ule imo pu dan hi midang te ato midang te chon na to akiba alo dan akiba alo na ho hi aman highlight able pi di hintin chi chu na nakigin masat thina di ba kain sila hintin tun ama sa penin dr shailenin ama in power like responsibility highlight hin bol pi lo ki pa aminti over to you sir cái bảo mẹ cho nên là cái vấn đề cái điều mình trong chúng cái miệng là modern technology AI thì điều hay bị thì điều không cái bổn làm là tạo tâm hiểu là topic cái bằng ai cái vấn đề nào làm pion thì cái bảo mẹ lên ấy what happened beauty हम sorry vamos a cambiar aquí el dane computer sorry henge chứ computer glitch hen ning I don't know a topic tu kelana chu lam kai kiti hi organization level hele ho bung hele in song hele mo pu na ama panamuna chu ane ye hin hat lo chu ke ma muda na bang chu lam kai chun amo pu na kin chu ama en lung theng ta ki pa ta ngai lu ta panala bol the chan na bol a hi le chan lia successful am hom chu ana to a chu kelang jing ding a hin chu a chu ka sei lo nom na chu encapsulate bol ding a chu lam kai ki ti chun akin organization level a sei ding ya chu I pham target chu hi chu ka sai a chu a commitment nei na a kalson na tha zung a sen na alungel na achieve chu poi mo pe na hin mi na chu klasam na kinai so kain tin aya sincere ta integrity nei ta chu ibol thei chan chulung theng sela mi pi lung hai na ding yong hinan tin na pi pe na chu pathena hat mo ki yong le pathin lung hai na ding banga chi chi a hi le thili lam kai chun am hem hi na chu theng za la chu lol hin na nam pia dinga mo po na organization dinga nei ding chu ka ging chan chia chu alam kai ki ti chu individual leadership ma ko neong hin tin chu thai lo wa yong chu for example ho bung a yong ho lam kai ha chu lam kai hi ho bung lam kai hi na chu ami pi ho kel ngoi ho alam kai achin
aven na kina hin ipije akibol ham hawina pa chen ami pi hol amho ki ka ding se choi pon tua SO ang chulam kai ho chun ama ho ka daram ho organization chunga member se ding a bol ai pon de dia to chu het na bangwa fin dia to ki ho na chu SO chun organization represent hilwa anam adin pi government in anama ai ge lu ho akeu pi na lam kai na hin chia chu hi chu hitale specific na chu ho bunga ta kan te ka lum na chu SO lam ka ha chun ama ho represent se chu ho sa na ai bo la yong chun selo ai ba nga chu hem hi na chu to say da humility ti da ham integrity ti ham ti chu ipe cha na thei ding pathin wang ai but na thei ding oma lu chun lam kai hi na le responsibility po pa chu pathin zalen mol so zo win te ti chu ka se no me. Thank you, Dr. Celine. Pu he zang zong hung tan zo ting le first round chicken kana toli ta ji chun first round chi la pon hoitin second round apa na hi pu he zang en ain la de time ti chu aga sei do nom kin hen tin to hi abana hi pu aeronen man hin sei pi diu chu Kuki-Zo Society sunga ito banga power nei ho chun ito bang responsibility aneyam tichu okay ipame masa pen sound check hin bowling ka take a voice is a thinam loud and clear thank you sauta sailovin tun khain Dr. Celine ngan saitan i topic hi vast in izongle specific chomlam thia ga seding achun e society sunga power and responsibility iti tingle power to responsibility to chi khob ngai inai hin power iti ala tamzo hin society achu arm group hello thing noi e chi so mas pena igel mai theu hin henge society a saying in Kuki society a leadership hello lamkai ichi hi tunin say level arm group khat tan tunin SO ditawidin arm group hoy khaden ki tan abanin elected MLA representative ho i khatninum kinin tin abana civil society organization jong i leadership khadehin chutingle sumil thelo church leader ho leader hin that's society wa hi chi time say li lamkai itiale nama dinga he nam lamkai ti tingole state awin movement ball hi jiwin arm group ho chu tunin non su yong nante yong SO group ho chu nam thalenga government to agreement in nei wa tu chan ge government to ho arm group ho ama sa penin ga say level arm group ho responsibility to dunia hi ipiam itia hele gamlei set gam tum kivai hop na tum nei na dinga India sunga kizongle zat dang nam dang ho mizo naga dang dang hon anam mina gamlei set aneya kivai hop na tum anei chu tuni ko ne hon jong kuki chaten ichen now India sunga he kivai hop na tum gamlei set nei thi na even movement hi civil movement ayong hi thei lo he jivin arm movement hing bolo hi arm movement a chu kumsom thumwal movement bol na wa he government to hi ki ho na agreement ineva ki ho na ineva political dialogue hi arm movement ho hin India government yung engage theya hel ichoi wa power suboi thei India government suboi thei na power change ichoi wa hi power ka ti na chu thala hicha chu tuni ko gya nama dinga responsibility ilau chu ipyamitia hale gamlei set land right
chỉ tiếng là năm mà đi ngã cái vai học này tụm he chỉ hi tu ni chân kia arm movement ho arm group ho hin năm mà đi ngã hi pan in la hin cho tiếng là details I mean năm sunga hi arm group leaders te tao te e che ho tu ni chân kia I vai học đàn lam ka hon ilung yelu ilung punu ipiham ahoy ipiham ahoy lo ipiham nama ding achi to thelo ipiham ti chu ipiha aban le say within ani na chu elected MLA society ading elected MLA hoy leadership group khadahin ichi leadership group hi evet na hele tuni kon I society wa elected iti wang win atam zo elections om nai izong le ipiham atam phat tam zo hin nam sungo hin vai home CSO and lang arm group hi jong le sot khat inei wa mipi 100% mipi consensus an hi jong le nama dinga amai aphai ta ki bol jong jin hi elected MLA on tuni changia leadership feeling a responsibility pachu a responsibility ji ting le elected MLA ho chun assembly Manipur Assembly chu nama dinga thu sei diu development and lang politics and lang right du hijong la ho thalenga sei di next chu details mai chi wa le tu ni chan ge Kuki-Zo MLA ho chun nama dinga hi abol di dola bolawam abol wa hi le ichan ya nam hi ki khang to wam ki det nam abol lo je wa tu ne ipi boyam ti chu second round a say within leadership society hi ho civil society organization leader ping penetration civil society organization hin win too many leaders iti diuham ahin interest ki banglo itam bit chuting la church yong tunin kiloi khom na tam tao me aina chom lama ga sei din first round ka sei nom chu Kuki-Zo Society chun leadership power and responsibility hi ka sei bangin arm group hoi leader group kadahin elected MLA hin CSO hin chuting a church hin but then nam khat kiti chu leader zui thei khat voice khat hi teng mi pina zui thei hin society hi power and responsibility hele leadership hi atamin too many leaders chuting la leaders those in power atra hele too many voice ichipa hi tunia hi nama hi sei to ding streamline bolding sei koma chi to phat khana chi phat pa hi tam katin the first round ka sei nom chu society power and responsibility leader ho hi ichi ho hi win aban thing la next thing la next round thing la details e machun ichi ise ho tu ni chan ge power and responsibility ila dan pau detail hi in say level ka de in first round na ding hiti chun da sei ta ding e ka pa e ki pa ome pu Aaron ki pa ome banen ka sei banga chu tu first round pa he ki chai ting le pu he jang hen la pai den tin round chon ki chi pu ta je chun hin chai pa yeng ka ting tu a hi pu siam phai pi na mani cp diu chu hon power iman cha adanu to midang ten aman cha adanu comparison compare ki banga hinam akiba na hole akiba lo na ho chu minute nga ham minute som chan ham highlight nei bol pi diwin kai net se nei u siam phai pi kan cái bảo kan gen mai da mo cái sa bảo kan gen ko ya comfortable zone ko ya ho is the sa bảo de gen te e power tua pau pen tua kha comparison bol li hele mo for example I can mix my for example everything is based on a model chini til teng teng kha suddenly I till tap we discover the way to power and responsibility chang aka we have to copy other models which works and mawadi can take a and something will fit our model as well. So we have to take the good in and the bad in. Again dan. Chichu for example again daka til tengin ka structure chi om ngai chu structure chi om ngai hierarchy chi om ngai chu mo system om ngai chu kwa noi om kwa tu ngom cha kisin mo dana le ke lag le helaway chu
So that hierarchy has to be properly established. Wa tu ta na kha tum khat le ki ma tu ta na hoi ta ka le ke na sa ke kya ka ida ma ke chu confuse ke chu banga I hierarchy ta tapu. Wa a ke ho ta tak. Mo bang chik changa banga I target tu. For example, everything thil teng teng I gom changa kha yai clarity chi ine lo chang wa kha tat đi đan le boy hoài chu hoài giá cả every little thing thì ấy thì nếu chỉ cái hi à con là hi thì hi chỉ chẳng à cả everything just piles up and it bursts out. Example dia kha wa Manipur problem chini Manipur problem kha wa high court order ja khelo chu. It's because of all the existing pent up anger that came out all of a sudden chu. Everything why ting aki gom khom chang a kha why problem lian pian swak mo so power iti changa kha kwa pen taka power ni chi establish hoi taka e ki kalma and it's not my responsibility chimaini it's the responsibility right now of whoever is leading this movement u tu tin li the kya dia chu pois lo ke chu I'm fine with anything as long as it serves the purpose of getting justice kya dia chu khok nam lo chu as a normal human being chimaini as I'm personally an IDP for 1.5 years. So kya my main focus is justice. And the main focus of every leader, every people in power, chini a society, whomever it may be, is their responsibility to give to the people some clarity on what's what. So that even people are not confused. Mi pile be confused waka confusion ommi chu ke le thei sam lo ke chu khen changa thil teng teng pai changa hi why chi changa who is responsible for what chi hoi takai established ngai chu who is responsible for what who has which power to do what. For example, right now there's so much confusion. Even in 1.5 years there's still confusion. So why a power pen kha adik taka chu kitu chimaini frankly speaking we are fighting for essay zo bangai mu di chi e choi e boy tu lai taka essay to takhila we chu and that's where the main problem lies and that is something which I believe are i lammakai tiu ama ki hofel ngai we chu and ama lammakai tingan ki hofel na kale amipin ki zur mai di chu ile alammakai ting ma in kha confusion nan create yang wa kha amipite ma ade amipite ma ade ale why chu bang chidana focus dia bang chidana because everybody ni teng limelight omlo we chu mo akente a background male a pangtam pio me chu for several circumstances chini for rule of law le chilai ni a dok lo le omlo chu to amawa dale why pe mai chu we can keep on saying perseverance aha pan we will ठीक है chu but from the power point of view, from the leaders' point of view, they have to bring clarity to the people. Amao clarity a kyangan pi yang why zo ami pi male ki ha ban zuri to even from our own organization was on 10 to lele even from our own everybody is doing what they can from their own capacity. No, everybody is doing what they can from their own capacity. So again not to a poimo pen ka clarity chi poimo ka sa pen to clarity chi changa mo power chi changa le it's a kwana power ni pena chi le alamma kai te manan ki hofel ngayo kwa who is responsible for which category who is responsible for which angle chi na clarify ngayo cho to omdan chu mi teng ki tu to ke bang why to ke bang ke cho at least from a general point of view ke mo dana internally abanga om chi to I don't know everything. But yai kia da chu clarity chi poimo pen cho. So abultung na male confusion some clarity cho sinta chini. For example, SLA why nidang lai ki boy in chen bang pen taka ki le ki boy cho. And there's some clarity in that department now. Mo to khata ki pai cho. Of course, UTV legislature ki pai tai cho. If you talk about 6 months ago, it's yang tak lawai cho. One is going there, one is going this side, that is going this side again. A few months ago, and that is the reality
GE except ngai. So what I would say is, in terms of power, we have to establish what are hierarchies within our society. A society akwa mga responsible, and as long as we know our roles, as long as we know our functions, I think it's easier to progress. Yeah, dale paito nip mi pi dale follow nip mi pi chu adik taka chu follow dia ready savek chu, as long as it's someone responsible ki ready savek ready lom lo mo why why dan in kan gen di adang confusion om pa kale kan clarify thei mo da a power til gen lo ko changa sa po ken changa kon new chick comfortable ze odo chini why tin kan zo di. Thank you whatever pu siam pai pi to anan se ho chu later part na I say di win tin ai pi chu yong le a ho te hin e bang as nang topic chu compare e hon power and responsibility. Power is adanu midang te za dan to kibangam kibang loham akiba lo no highlight nei bol pe di win ti hin na na lung gel na boina na se hin ki pam tho tho win to pu he jang phat kapi di ta je in first round na ki chi dan chu pu Dr. Shailen in aman highlight bol chu pam ti le power and responsibility aki khen thailo hi dan chi khom di dan chu aman highlight bol hin abanen pu eron en sei chu na hin hom tan na za din head din chu na to pu siam pai pi na sei ki chu na head na hin abana next round up na nin la de tan na pan ki la to sir. Pu Hezang, please unmute no kizai. Kan unmute lo dan. Ama sapinin tu ni nisa itabang ki holim na part inay na ba apartment tamta inspira adi mi pi hoto connection ding gel ko je tu ni guest speaker hung pan pi pu Dr. Selen hin tu ta ting pu aron hin le pu siam hin pu paulin lan hi hung lo lai hambang ka point ama sapinin ho ju si kazana salam ka involved tu ta ting le the very fact that you make yourself available and bet sa chu nami pi te ho na ngai lu ve ti he phot chen hin a chu ti lawa le chun boy like ta jong hin tin tu nyong chu really chi ni pu hin part kiti hi when you love someone you give your time kiti khat men part naga pi theo hi society hin nam pon ngai lu ti chu phot chen na hin chu ta ting le I would really appreciate especially the arm groups tu ni in ai neo lai pat chun arm movement hin panubin arm group hi manipur context a chu lo thei lo hi aji chu a context a chu any community arm group nei lo chu mi no ya ke jingin tabang ha sa na tam ta hin to win thila mana tam ta an to win go la dai no ya ha sa na tam ta an to win tu ni in sau ta hung chi nung win suspension of operation ti in hung lu ta win pa cham phana chu suspension of operation chu talks an lo hin iti chun ama sa pin chun defense to na chi na ban in home ma hung lut kenin chu ta ting le ki pam ta chu organization tam ta hi bin hi chi tam ta ho chu ni ya hung ki gop khom ho hi hi one of the biggest achievement and development na ma ding chun mu the no men tunin talks chi ta bin a hi le mi pi tam ta in cái ko ma ai do jing na ban ba tam ta na se hi talks hi tu chan hin pathin lung se chun separate administration is say win a shift from TC to separate administration e hung lut ta bin a hi le phat kha chun ai ho dinga palai interlocutor til le Dr. Selin ni ho dinga interlocutor hi poi ati ji chun palai ya pang pa in chen chu ai accept pi bin tu a hi si separate administration hi hi chana patai ti chu hong ging jingin ai le tu a hi idin mun hi gal din muna hi bin thi le hin ki ka hi bin chu ta ting le
gal ai bol ho hin tha chi mi ding su chi mi ding ai gon lai ta ba hi chi tok si tua asat lai ta hi lawa hi le iti phat le chun tok si ding ham ti hi koi san hi jing government chun delay politics ai gi chi pi wa hi ta hi NSNI mo a bol bang ba ku ai bol diu ham it pi din mun ham ti pa hi mo ko na hi mi pia ko na hi het nom hi hin am sa pin doctor Shelenin hi chi mi pi lung op kai na hi aji chu mi pi zo si hin to hi nang ho hi na ki be jing he ta hin hi chi hi tu boy sunga wang hi some kind of settlement in whatever forms separate administration wang chui sei we ahin ipi form hyong the settlement khat wang chu lo chui thei lo we we cannot go back to status quo ai ja chu chi hi mi pi ho lung op kai na lin ta khat ja chu ipt nei su la pi di hom doctor Shelenin in sei in tin chu ta ting le pu doctor pu Aaron in jong apan sin zo pi di kan ti me Enge akat iho demand to third me ako na tahat ta chu essay ni saywa essay chu September 1st to document ki submit define ki bola UT under article 239A iti yo hitan iti chu intact him kichu chun government of India power anam chun ho 5-year tenure akichai na lang an hi khain justify ka bola pun observation chu kan say explicate bola denga ho din mun dana chu event state election mun nga hongo men India sunga alhechiu chun parliamentary election pain parliamentary election hongum chunai chan lain parliamentary election to kan chun electoral code of conduct root pain alheho issue bangchu of national importance government of India akichai apart kichai ko langa term kichai ko langa deliberate about due to ehon kidei la yong le that came yong ka tia hipun matter of fact to him I thấy luôn til là hiện timing về là chứ anh tuần new dispensation cái tung tan hôm nay say ông masa pa mà in continuity ông ấy tiêu thế aphalang avet ting chun ala tua hi to August 19 2021 sa chu Northeast Advisor AK Mishra chun SOO extension February to Kumbula ball departure state and assembly unilateral abrogation and a ball na chela thelo chu itu chu interview pa padang sei tawin news se wang ki ha sein hilai chun ha sei da hoti in February ko na chu tu chu ha chu say 19 20 21st ha chu SO extension meeting daga in ko wa ka chi hi a protocol te government norma chu SO to suspension of operations, political dialogue, achi ha thai na dei achi jam thai na dei na hin. Prerequisite ta banga hin. Technically wanga SO ha to political dialogue through or demand through kisai lo ground rules is bo hin. Ichi chu a prerequisite hi lo na to government and da na same dong zuin e ho yang party ken state yang party hi. Alichi tu chung chun su fal ding in the main objective chele SO to extend ball lawyer that talk is ha feeding hi aje common sense and deduction ki ball le tua hi government yang center hi absolute majority hi talo opposition yang respectable size ng that means democracy institution chu that is ha ding ti na hi tan ala tua Northeast Advisor partner say dana cho hi le SO extend ball lighting chula dialogue chila bidding teacher hele chun eho ne demand pa to government register a ball in but with due course of process chila ngaya hin hichi a cho ko wa ki aya picture clear na thai di wa chu SO meeting chu ground rules violation kitte ho ai lo la state government upon lo wanga input and aiding to head sa hin
ikat government into a proposal about decision hilala proposal to SO extension bonding chun besides ground rules, which is normal every extension. Cam location healthy he proposal hunga he can ho to camly relocate bonding pala UPF Thomas here. I'll hit you to Delhi to violations was on proposal to submit win, which is government to norm pattern to my quality power to go on to violation or to hang a dealing to a part in Bangsun Kano when I in a process to Masanga Bang to he and Tiwachu proposal to register a ball in. Next cam relocation holding to Hilake or say to Chi in Lankakile Waka constituent or Kado Wangaye. Ye chu wahin ke hon direct in respond bon te pung til amano apai te ka ki khanwa to he any day maybe next week resume te ding a hi ahin ke hola chu som sein lo wa UPF to ke no a chu cam chum hi je chun a constituent to UPF langa sei ding a chu group khat le ba kai ho hen process hi in lang say chai long lai dan we hin UPS spokesperson pa mo po na lang kai chum say na kit lo wa amo choi le akigong tawin ke no yong akigong tan loi ho khat ho chu hong ki su fal le chun resume pai de hin resumption de hin del ya SO extend ki bol next to immediate SO hin sorry political dialogue hin he had due to September 1st Ninkuma ko nacho to he SO extension ki bol ju pal dialogue ki panding he the first time na hung hitting a he ale ho chun ki ngalal victim even IDP he when frontliner hin meusia underdog he gante hin solution chu de loi we hin e ho chun ni bol thobu I want to government compulsion yang chu uma dialogue nga ki si palin e lang se ki sei thailo Central yung IPCM, state IPCM ti heading ka ti jo aware hingay. Amo position jo ehon subscribe ball lo tuay boy. Haya to tripartite meeting hi jo view hi tumum je hin notice advisor pa hin I head do diu khat jo igel diu khat jo kung tumato la hi center state and us. Ja jo til hi kimo no tailo he e ho sna ki nga alal la e ke ho yong anjo aron say bang chung kum something long che tan tha cholom tai ki tele izo ki sei mai the ai wang a chu ami pi sang ai on ki no zo he mai the ki te na helwa solution chu ma no che o hin chia chu ki ma no ji pha do la hin abang le so ho hi tu to a chu talk to our to amakai lang hi ji chun criticism yang momentin if yang momentin chi choi la part of the process in aki ha thim thowe chia chu chamlama sei ding as talk to the government and initiate and ball he tan notice advisor pan tu chung chuna sei in ningkum at tu kumbul February 29 akona incomplete process khat chu chai do loading chu itila resume bol thedam ti chu ha boya ka boi pi hin circumstance of government a chu aninga ka ai hon ki hesu ke lo hin hongi thei te a chu in ko pa yeng o hi for example 14th August a chu an phone an do hin jing 15 an hong thei di hom 80 pa yo hi chiwa chu ke ong chu aizola kem ja chu flight chu direct a ki chi thei boi lo aron a chu tam cha khat ha azep Kahong pia ko na Dimapur Guwahati lo Dimapur Delhi zut ngai eloi pa ho zit are lang ading pa cho hile 16 17 18 hours gare hong ding lampi ong se helicopter service lo cheul aizola ko nong lang di ya 15 hours ki lung thei lo na 19 hours ki su ho mo ke ong 18 hours ka lo nei na vai ge ya eloi pa aron wang chu and the Malunji is an amount of preliminary meeting on an event. Katidan so to detail can say hold on to government to Akino. Amoyang to got Akino a responsibility to exercise ball due
government hi na cho agel kho hin mi pin yong tham hot chi hi overall circumstance mi u season het the hi na ve ta ai wa nga chu media ho bridge bang akoi ko civil society ho hen cho hi tam khat mi pi ho ground na adilo hi ja chu dissemination of information hi the ala chun na miscommunication understanding he minimize ball the ding ti cho him ala hang pi ha chu to cha process government initiate ball he tan actually amoin part jong ane wi to he at least kumnga terminate hin e hoyom chu ipan dano chu I demand his ewa chu demand ball his ewa chu ho pan mun chu kichi I demand yong kichi ta kumhia hichen nam kitu lo ho chu min la EPI boys ho chu to ai political demand na chu akoi ko le kitu cha ro heta apana pa hi anjo chu ni loi pa siamen structure thu se in clarity thu se chu apoi mo hi hilai chu phat moderator pan API la minute nil thum tabang kaga nge no men pass ala la chu thamar ga se nge ai lo all a se di tiong la ho pui ai pi le pi các chân lăng ta chứ do lăng liên lăng sự kiện đầu tiên ta bu aron ka ga do nom chu isai ma bang chun 2008 na hi suspension of operation hong kipan hitan kum sa ta hong chi ba hi ipya thil hi achi chana hi mi hi chim ti di dan hin na ale hong sau ta na hi mi pi hon tu chana hi cái hà ball pen hi extension hi ja hi mi pi ho hi alung op kai na lin ta men SO ho hin part sa extension bo hin ti ta ting la solution hi ding ham hi ta bang lang khana sei dinga chin hon na ball thei chan na ball wa even center hin lang hoi lai yong na ball thei chan na ball pau hi communication hi tham khan gap ham yong chu ga gyang na khan men si mi pi ho hi hung chim kit hoi ta na hung chim na ban ba hi idin mono hi ka sei tain ai ho nup la da be hela galdin mana ta jiwa hi mi pi ho hin SO ho hi na sata in sit now omen na aji chu gal ki nei ta SO ho chu biha ground rules no ya chu theng phanang gal sat theilo din mun khanai hungomu a stop long tu chana hi I mean visibly a chu solution theilo a chu chung chona chu khan hon la in kap jeng gel banga hi SO group mo hin gala sat poi a chu ti le ipi ham nei lo ti yong hong ging khat omen a chi ding hi se ta bang din mun lai ta wa chu thi le hin ti ja chu volunteer ho nam ngai lo hong ke pi do hon training about ben gala sat ben le tu hin mi pi tam ta lung op kai na hi SO ho hin volunteer ho to iti dana chi khom thei lo ham a chu ti le solution jong om pon te la ga jong hi lung ki to ta in volunteer ho kap to na pang thei po ben hi chia hi mi pi ho trust level hi na satan hong down ngan kam mon chi pu aron ni piti na hil chen no ma ki pa me we jang ichi I topic hi power and responsibility ti wala vas a hin e ho society a ding in tempat focus lewen ka din adi chu thil tam ta sei thein but idin munu to ana sei bangin e ho din mun to ke nama dinga kamo pu na to hin focusing ka ti Dr. Selin in tempat da seitan SO thuin to a leader ai lo ai le SO group chu nama dinga lam kai hina unia hi mi pin SO extension 2 ki sein political solution 2 pa hi ray of hope yang ki mulo lai hat se a chu extension bo chi bol yang de hom ti chu very valid kanome chomlam da ga sei dingin extension ji ipidinga ki bola mi ti ale time frame khat ne extend ki bol ji ya chu a pa chu hung ki chai ting la chun a process chi a procedure chu izu ya le chun extend hin bol ngai hin ma sangin jong tam tai sei ta bin hi chi hi ha sei hi jong le han one sentence a sei ding a chun political solution ja khat ve boi bol diu hi it will only be once extension to government in tuni chen ya SO hi kum khana ding agreement ni bol ji win
kum khat chu kum khat so sunga chun nga ve gu ve chu political dialogue chu anu nan ti izong le political dialogue hi pui ma sanga chun a government in hi chi hi ipiham closed door discussion na koi ji chun ama hon jong media sei povin ke ho jong chu ichan ya pan in restriction a koi ni hele ei hon atam zo ki sei ne hi in lang yung ki le keng le civil society organization ho lam kai ho meeting ki nei pia hi cha ki sei hin cha recording yong ki bol ngam lo ti lew hi chi ajo Dr. Silen aga sei kha chu information disseminate bowling pa hi til hi confidential ati koi khat yong chu lam kai ho in ke ho kam chang ta ka sei ti ngole chun trust deficit chu government to ke ka ding hin however ke on ka sei pi ding dolu nam sunga civil society church leader lam kai ho ka sei pi ho chun am ho in public to direct na discussion meeting ane ya it's just recording chi yong le ma cha boilo hi because it's not directly from those people who are attending the confidential meetings na ichipa hi kamuin atam zo hin ke experience in jong atam zo hi aki sei lo hi poi hong ki sei ji ni le isei na angai ho chana ma ko ma ki chai sa da ni anum ji hi point wana ka sei no mi ichiki ka ho ki ka hi ki thu khom he lo na ke umam ka tin ani na eso hin ajoin Dr. Selinin asay kadimi pi tamta confusion e ko mang an say min clarification hat gabol no min tu say achu pya asay hay ham katin eso achu political kisay lo hi chile mi tamta hin ai le eso achu political kisay lo wa ni ti question chu e ta jong message in kisot in ki thot tamta min ama ko man chun ken kana sayin hi chi ama yong chun tu ni hi chu am kha sei che nom yong hin tin eso chu political ki sei poi ti ale chun mi confuse chi ama da sei go eso extension chun ati go ram hi ding in ka ging moin aji chu eso extension chu eso hi extend ki bolting le we discussing only ground rules agreement khat chu ki man cha ading dan a ground rule pa chu tunin ale kha chu black and white podo hi jong level iga head di watch eso extend ki bol ting le chun ground rule chi hin review ki bol and non ground rule ki to lovin china bolivin government che ki nom ta poiti ho chu allegation hi jong le ti che chu na ki sein eso chu extend agreement khat in nei pa na chu eso ki kaya a preamble khat ki ya chu ti agreement hi political solution theine denga ki bol hi ti chu a preamble ha ana ki ji hin dunia nammi pi ho in i het chin liwa ka dei khat hi SOO extend ki bollo last February chun SO extension dinga de hin in achieving February chun extension ja nam thei ta poi for XYZ reasons SO kevin extension umlo February ako na tuni chanai political dialogue table hi government in invitation in bollo wi invitation in bollo wang chun ke mimal hi na to Dr. Selen to khatle ni ve chu akichi in official hi lo wang aki ke unai jong le chu political negotiations official hi pun ai le tu chunga government in an say ke chu interlocutor pan an say ke chu SOO hi extension aki bollo wa le official meeting political dialogue ke conduct thai poi ji chun Manipur government hi made on ip say yong le SOO hi iti ibolo extendable yong ti khadi ige homo ngai tia chu closed door a chu meeting dinga in ko hin tuni hin closed door meeting yong chu atam zo hi mila hi isayu tan social media kamuin hizong le nammi ten tunia live a umlo hizong le recording a anangai konjong society a kem khat iki het team to theina diu ting le kilchi dan het diwa ka dei hi SOO chu tin noi thal choi ho to security force chu operation ki bol to loading ki kap to loading ki nei hin suspension of operation chu hichi ka to loading dei ne chu heta poi tu ni ai hi political dialogue hin ki bol pa negotiation hin ki bol solution umna dinga table a ki ke opa chu
solution thun theina dinga chu continue bol ngai in ichi alampi chu sun chu SO extend bol ngai ti chu central government a kona ipiha inki sei hi ja SO hi extend bolding hi ti chu tin gel ko hi mitam ta hin tu chan ge ya SO extension i boi pina lai ham iki wa hele for one line ipiha tom lam ta ga gel dinga chu ajo ka se suspension of operation government to security force to thing no ho operation ki bol to loading thing no ho chen nokta phe na dinga bu chu aki boi pi hom iti le chun gel thei chu a hin ai wangin mi pi ni het thim diwa ka dei chu political dialogue gam le sit to ki vai hop na tum separate administration tunia SO group hon government ki ho hi MHA Nordic Security Advisor Interlocutor Parking and Scene SO table SO medium hi si chun ichi hi extend ki bol lo le ke ma hi meeting ko na ding chu right ka nei thi poi ti hin yet extension hi bol go no hi number 2 SO extend ang ki bol go na hin tunin ani ka se hi zong level government in condition tham khat an koi condition tham khat an koi hi tunia hi SO group ho in ama organization dinga agela hele SO jong hi boy dinga ta aji chu kichi group chu violations in extension abol lo di ati tai tunia chu hi le Kuki Zo arm group hina chu government if face diu ham a particular organization hina chu ka face dam chi question ong leng do hin tunin ken ka sei nom chu keno UPF chu umbrella nia ki umtai tunia hi I society wa hi event na ile Manipur government state center relationship ma chu central government in Manipura ichana phata am boina alo le Manipura ipiti tam tia chu state and do tinga ile e ho adinga chu representative umteloi state to say ding chu maybe ministers or CM ichi chu e ho dinga igal miu hin amma ho in e ho phatum na dinga say ding wang chu asanum loi however the fact still remains center in state na ki opiding so officially it's the government of Manipur and government of Manipur is yet nu chu hejingin ya chu ichi chu om wangin e ho political dialogue chu su boyding negotiation in sa loading political solution lo na dinga chu SO chu abrogate bolivin political discussion nei pi hi ven mo illegal immigrant hi ve atiu hin hizong le tunia hi SO group ho chun ichi iti face dam iti obstacle overcome bol dam extension to assembly unanimous resolution he divintin Manipur state assembly resolution ki la center ki thok hizong le tunia extension jo aki bola Manipur government decisions irrelevant hitting hi ingle kuki political issues to discuss ki bolding hi ti pachu importance PG wachu ipiha galahin not just methala ki kap to pau chi lovin politics ang ki khel to go doin ichipa hi do I say bong win tuni chan ge SO extension bo boy pin lai diu ham tipa question pa chu gel thu zep ding ka deina pa chu kan sei chin no men we rang in to anan sei chu a hi le tunia hi mi pi hi ong so pa na chun am khat achimin ichi chu iti chan chu SO ho chun mi pi hi ti koi diu ham ti chu hin tuni hin mi tam te hin ke yong ai dong zin SA iti le mu diu tam ti chu hin SA iti le mu diu tam ti chu ke yong ka cha ko na ka ki gel ji ai le ilung punu I concept mu hi government in bat khat ei nei dan wa I gel on tin ka gele government in bat khat ei nei wa e ho hin a phat se se chu iti le in pdium ti se se inga wa le ma sai bol lo lo diwa ka mu ai se politics a chu me the ho ông họ na amo narrative chu min di an sa ting SA ông chu iti political solution cha iti mu de me lo se dung ru ya chu amo hi indigenous mi hi povin Burma ko na hong ki chon lu de hi vin amo je Manipur boy hin drug business a bolvin drug business a bolu sumho a chun thala ki cho vin gala bolu hi an ti teng le chen SA tu chu ging ta lo chu government of India in jong hi chi mi ho chu iti India chu political issue discuss ki bola political solution ki boldam amo chung zo achu athoba in atuni chan ya kasu mil theloi
poppy cultivation su mang ding thing hanga kitia chu mi pi ho they voice ging chu pia mi ti le poppy cultivation issue mang diwa hele alternate means of livelihood pi o ngai ti mi tam tain a sei ni le a tho ba na sei chu ep alternate means of livelihood na ti ham ichi drug cultivation bol ho chu alternate means of livelihood government api ding ai le ichi langa phai sunga gu cho ho gari gu ho jong chu livelihood khel na ding a chu alternate means of livelihood government in na pi u ngai ti hin mi concept chu ka ti hin ya chu dunia e hon jong igel di wa de chu government in ese e bat no wai gel wa la wang chu ai ma chai pha lo di ke o lam kai hi na chu ta chi wa ka sei thin man wai thei ding ngai pui chi a hin ese hi movement hin mi pi hin cha hi pan ilo wa a thinga ma now or never ajo ana sei banga tu chunga hi political solution ka lo wa hi le iti lo wa le ke ho yong chun de ya chu how will we face a china tu round adin ki khat ka sei nom chu hi interlocutor pa jong za cho seizin tu chunga ha man mi pi in eso group ho chu sunglal ma na win te jong la ilung ngu ki hap the na dinga tu chunga chu ken nong question ka bol hi ka bol che pya mi ti a hele gal hung ki pa na ko nin negotiation nei pu win yon jong negotiation hi normal negotiation hi ala ka mi pi ho thi chai ding hi ichi hi I am ho ke ho banga ai lo le galum ma sanga eso group to negotiation e bola kum som lang yung ke ho bangwa chu ese thu hi tia chu political dialogue nei pi go no wa la kami pi chai ding hi i chun government of India in political issue tackle na bol dan pau style na khelo ngai ke ho issue ai ta demand wi separate administration in separate administration hi dunia hi government in ki bol thei dam ki bol thei lo dam ichi pa answer ka mu te ngole a detail ho to discuss it bol di wi as a union territory with legislature to a power function responsibility a detail ho to cha chu discuss within parts mangote amasa union territory to no sunga chu constituency izadum dam ai lo power ichani dam ki ho to discuss di wa cha anything le kum niung chi zo ting la government chi thei pon ti ti ho chu ha dong lo hi tu nya chi le hin ki ka kan nam mi te dinga hin iti chu tackle kin bo la hin al hi chia chun acham na thei pe na chu roundly a chu dialogue chu achai na khat kin bo la roundly na chu interlocutor point ke a put in problem mum the point ichi formulation khadi home ministry I p lu dio ichi political decision hitting a tai ti a chu inau iu mo hin to a ichi pa hi dunia ken ka sei chu eso extension ki bol thelo le dialogue aki continue thei poi na ti hin ale ipilu niwa kuni tu ni sangai government in answer apilo lai home minister pan answer apilo lai ale extension chi bol wal ipia mi sei diu ka ti home minister pan answer api lain dunia eso extension ibol ngai ati lo wa hele political issue discuss ka bol thei poi official meeting ka ko thei poi na ti hin apai political solution de na ke hon jong til tam ta sacrifice compromise ka bol thei wi ground ro ta ko poi gen thei jong le wen ko poi however political issue bo ke hon ka boi piu hin ai le tunia political issue idin munu chu formulation is submit ta we home minister pan hichi political decision hiding ai tai na tin tuni chan ga lo hi ai le extension i bol chai ting i pha mi sei diu chu ta ti hin ei don but lo lai hin ta ichi bidia ka siam iti ai le lam kai ho hin mi pi sanga ilung chima hi political solutions iti government ki bol sadam pi pai ke mi mal hina ka lung thimin omen ichan eso thu ai ki ko wa san ge chu ipia e ho thu center in building angan si pa chu ichan ge question ki bol ai ti pa chu dunia viver ho hin chiting la nam mi pi ho hin lam kai hon jong nam mi pi gen theina ese movement i bolu political solution itium sadam ichan ge lungel lungchang ki poi ti pa chu I het thim thine dia wa chamcha ka ga se ka ki pai ki pa me atwa Dr. Sailin to pu aron nen sei chu mi pi ho avela ka hin remind nom chu
political solution na thei dinga chu discussion ngai hin hi discussion ai lo le talks na dinga chu the SO extension ke ball he the extension ke ball pa hi ke holim nam thei na ding he tin chu ta ting le pu doctor in very relevant ta an sei chu separate administration dinga chu memorandum ki pia in pia palai pan jong pha sa tan political decision ngai he ti hin to chu political decision ngai ta le pija chu extension ngai ngai jeng ham ti da banga chu chu mi pi lu op kai na khan hi na ai pi le mi pi ho in kin nem ta in tau pumin en ngol pumin ka hin tau pi bin chu ta ting le pathinin na tong in tin ho ding ti kha min de ti kin nem na hi jeng hi cha chu lang hana chu lo thelo chu mi pi lu op kai na chung dim set jing ding hin chu na ho long hang san ta nam ngai lu na di ta chu nong pan jing de ti chu ve lai ki tim nau he pu paulin le hung lu nin ki pa min tu ni la hi topic hi power and responsibility hin yong le power and responsibility chu it's a very generic at the same time it's very vague hi ja chu a definition chu internet ang bet jong dim set ding he bang i ho context chu tu ni la chu power and responsibility ai mu ko lim jing de hin ka het ki lo le MLA ho cheng cheng hin first time a chu mi pi ho ai ki bol nau le ai ki su gim nau chu amu wa chu po na be se ba separate administration hi amon ama sapena hi ain pon do masan hin a chu ti le MLA khat ai lo le minister khat hi na chu power and responsibility tam ta nei bin hi power and responsibility chu iman sa ba tu nya hi in namu issue hi hoi lai chan nei pha pi ta bam ti pa hi mi pi ho het no mai in tu ta ting le pu pau le hi MLA ho tam tai nei ben kai mu dolin tu chan hin ama hi very outspoken hin issue jong le ama hin nam thal henga hi hin sei do jing khat hin ki pa pi min ji chun hi chi power responsibility to ki to chun MLA hon tu chana hi nam issue a hi ichana hi nam hi adinga hi panei la pi bam ani na chu government in say jing hi peace first then solution ati khat ne jing ke yin what is your take on that point peace first then solution pu paulin le pau me mo do nu kha chu in don but masaleng peace first then solution ati chu ke ho delegation to central representative ti de ham ho ki muna chana maintain ki ball chu hila we can scale down the violence the moment the Valley militia stopped attacking us, because we have never attacked them. And once the chief minister can rein in his militia, the violence will come down and it can also cease. But cessation of violence is not necessarily peace. If you mean cessation of violence, that can be obtained. But the onus lies with the chief minister. It is maintain ki bola here. Peace doesn't mean the absence of war ti to thakat chan na. Ipinati. Peace doesn't mean the absence of war ti atiu to chun thakat nei. Something along those lines. Yeah, so solution nothing to peace masading ki ti chu ahi thei lo khada hin. Peace and solution and polu dengi ki ti hin. Ki how pat nothing to cessation of violence na ti violation. The onus lies with the chief minister and his militia and the state forces. Kaya koi matsa hoilaya melee settlement attack ga ball wam kiti hin. Achu ani na nando pa chu opposition kaya MLA hon maintain ka ball chu pen say hin. SO lang hon jang ball diu kaging chain. CSO lang jang ball diu kaging chain. A question akhat na do pa jipita. MLA ho in separate administration hi ka het khila le nan phon do ma sat pe no hin tu chana hi
Ichan hi na hon chi tot ki to hi in kalson bang member of Legislative Assembly ti hi mi pi represent ki bol hin separate administration hung ki announce ong chu ke ho whims and fancies again bolo ai point ke het chaning mi pi sentiment chu ki veta hila Imphal Valley pada targeted cleansing hung ki bolda no to total demographic separation Chibana chu at the backdrop of all that 50 odd years of deprivation systemic bias face in Bolova political anger because of which we have raised arms also. It's also Suzuki Vedaile. So let me be sentiment Zuki Vedaile. Me be Talhangane solo. Zuki ho home of Ahile. Me be Nangai Chale a day he. Manipur no hitalawa. Eho leho ki wai home day. Me be Lungmon Ramon Nadinga a day to Hitaitia. So me be representative in as me be sentiment to express can bolo hin. Keho whimsical liaka bolo hi poetis mi pi heading a vela head sa he kan say do no me so le tu chana pan kila na chu it's a separate administration demand articulate ki bolzo chun home minister Amit Shah in Govin short notice in Delhi a kitchen ma office ma chamber ki hauna ki nei it's a ki say dong chu written a ki pi ba na chu verbally say thechna ju ki say a backdrop of the violence, the ethnic cleansing to it is not that faulty High Court judgment alone. No. Just High Court judgment di law khadja chu boina mahipon. Pent up feelings for the last 50 years, 50 plus years, systemic discrimination and deprivation of rights and resources face can ball here. On top of that, it's the government in ita banga kami pihaw premeditated, targeted cleansing of bolo here. Unless we are protected by our own government in the form of a separate administration, our people will never feel safe as citizens of India again. Tichu, anaki say him. Hele, chibana chun. Union Home Minister pa til Manipura aso dungju ki mupi ki ding akitia ile tu ni change hin appointment ei pe povin Home Prime Minister jong tu ni change hin our request for a meeting to brief him or to apprise him of a perspective of what is happening here pending in acquiescing the live HZA he kuni lai ki ho na he public a che de ji chun ka sei the lo tam pi men nam pi ki ho li nahi mabana ki gong de hi ne so group hi in CSO in MLA ho ti phat le chun sei hom de be pi men ki ho na mi pi mu thei ding hoi lai thang thei ding ho a sei thei lo rong za ram ka no min zong sui het thi mo ngai in na so le chai na ka sei nom chu ho hi Bible Israelites hot banga punchil hat patience nei lo lam kai ho to sat thim lo nam te khat hi win kamuin tu chan ke experience ai pa he mi pi jong ki jil je bu ngai ka sai eso lam kai te ni nan sei banga chu
sẽ tập bằng political movement khát chu hòn jing le thai hung ding dan na inga lal pe wa lam kai hoi mo na dinga I hol pe wa that is not how things goes Mizoram isopio Mizoram ma hon state hure namuna diwa kumizat struggle in the ball wam ichana asan na tho wam apasal ho wizat na thiam I hope you pen wise all kis an Indian Air Force in bomb ball wa I hon gen thei tho ve tiu he khununga imu diu to te ka dinga chu gen thei hi tho nai lo he ga ti no ma hen che jun mi pi ngo phun chil po wetin MLA ho so ho CSO lam kai ho ngo oi mo po wetin constraint okay hin tho hat ki zil je wetin chule lam kai ho ta san na PG ki zil je wetin social media thu sei thei mana anonymous ta they say thei mana social media thu mo sei ki team zeb lewan imachal na zo hidam ti zo message ta banga ka ko inom he ki pai ke pa me pu pau de lal tu chun na hin sei bang chun mi pi voice to express na bo lo yin ki pa me no no step la thei chan na la bin ông minister pan khat me na ki mu pi nau ba na he appointment na pi lo yong nan sein prime minister pan no appointment nan pi lo na sein lang khana sei dinga chu ho MLA som la hin sege hi BJP na hi ovin achu ti le lang khana CSO ho chu appointment na pu poi ki ti le one way that's understandable elected representative khat ani na chu BJP party a kon jong na hi ke devin appointment jong na pi ke lo if problem jong chu am ho ka ma direct share thel ai ba nga chu mấy thầy họ thì làm team minister pa to appointment ki pinjam team minister pa na sei di to head sa hin a chu ti le mi pi hon a ha sei hi MLA hon jong hit chana chu bol ti chana bol wa home minister pa lam prime minister pa chan in jong ki ho pi ding chana chu appointment a pi lo wal pi ham a bol chu sanga chu resign ki bol hanang hile separate administration active movement pa hi momentum momentin chu ta tiang la wait umente tia question aris now tam min che hi APT na don no ma separate administration idimano hi it is nothing against the constitution number one na constitution India dan pi to ki kal nai ma cham lo he mai le ho ki hil ngolo o zoi tiu MLA khat ate je a khu mayuk se headinga agelo hamla ki hatalo mai le kha hezeb khu hezeb a pau do le la be thip le yu a khu mi pi khu helo tam zo khu a hil ngalo wa manipura MLA ho chun manipur ke ne de se ya le dan to ki kaldana ala zing wa ta khu ki ti lo hi MLA ka hi na din mo no wa separate administration ka demand mo chu mi pi aspiration to express ka bolo hi ele MLA iki resign wa hi le unrepresented hi di wa hi system as masanga koi madem na hilo masanga MLA ho jong nam thua jong ki kum khalo hel to khom khalo hel eso group ho to jong as a group nam khat hi na ana to khom thailo te tu sungi to khom jong hi imachal naw khat hilo ham ani na henge BJP MLA sagi ko movin BJP leadership noya boino mahin state leadership chula igal mi hitan central leadership be jun ki holding tia chu aki thuma hila tu chen ge ip lo chu lungna dom nai
hey wanga iki resign wa hila ipiam pachom ding chu definite pachom di chu piam election hum kit ding election na chu I boy dan kit diu I movement hai milewa MLA ki chu kit diu to MLA som ho patale setale nama dinga nampi na ngai chat din pi ho chu bipolar resignation di sai se hom chu mi pi ko ma ka le do nom kha da hen na CSO SO elected representatives so tu chunga ito khom jing tabango ka to khom jing tabango a he masanga para ani ki tho hilew khan ina mo hi cham khat ge ya bit ding hin ale tu chunga ato khom thei se ho team chu izawa SO lam kai ten ina sei mi pi ikimo no ji we lo ai le patience nei lo je wa chu chiki resign han khachki resign han chi SO lam kai ho SO bo boi pi we he do ding lo ai le ning not ding kitia mo pen ho hi piti de ha immaturity khada hin nam politics is sai na wa cho hi tham khat mi pi dong iki iki piti de ha iki tu zep diu de tao chính thấy ra mà bảo ngay ừ cái bảo mẹ mi pi họ u bảo lên là xây bằng à chú âm họ dòng chú chẳng phải là xây đình à chú âm họ resign gì à chú separate administration chú gắng cho làm mùi đình là sort nằm bỏ điều tay anh đi chú mình lâu đi chú system pa chú âm họ resign dòng là system pa chú dừng hết à chú âm họ resign đầu tiên là system đúng rồi à chú election anh nói là by election dừng by election à chú xây bằng à chú đã chăm lâu à chú MLA chú thành kiện ngày ít hỏi phần lo lệ ra đang họ đình kiện đình hình chi din mun chu ible pha kit wa le jun toy mem pau tu na sata chu dai lut hong ka ding hen ai chi ho gel na chom ho yong ki resign lo wa chi power and position sunga chu SO ho hen lang CSO hen lang a chu ta ting la dang mun dang danga lobby and advocacy bol the jana cha bol he ti pa chu ne het piu te tu in ki pa min pu siam ka ga do nom chu